Raris yang Wisnu ngelepas senjata cakra puput mababaos Raris yang Wisnu ngalepas senjata sane marpe senjata cakra kantan watu gunung keni ring sesampune cakrane kalepas Raris keni kantan sang watu gunung Teguh kadi wajah nanging akedik sang watu gunung nenten persidegoret anganyane teguh sekadi wajah watu gunung ijeng Raris yang watu gunung kedek ngakak ngedekin ide yang Bathara Wisnu jen buen senjata neteh dewa yang Wisnu encen buin senjata ni sane lakar adelang engal pesuang kaya saya menang kepingin nah jan ane jane engalang pesuang senjatane makejang kaya tapak pusing makirik nangkepin kawisesan Batharani asa punika panglikan ide sang watu gunung yang Wisnu dan sidanya wis bawa semeseng Raris yang Wisnu tan side manyawis bawas imes napi kemawinan asa punika dan wenten anelang malih ide yang Wisnu ingsyek santukan nenten-wenten malih sane preside kaandelang yang Wisnu aku ceweng ide yang Wisnu keciwa nenten side nangkepin indik kawisesan ide sang watu gunung
Resi lumanglang alus ngucang sesampune asapunika raris rawuh Resi Lumanglang matur ring Ide Hyang Bathara Wisnu. Waduh gunung Teguh Sakti Ratu Hyang Bathara Wisnu Masyahi Ratu Yukti Teguh Tansilih Saluwir Sanjata. Neka sorang Satria tawa Sakewanten watu gunung jagi kasur sanes Ide ngasorang wantah satriya tawah masenjata kuku ngeranya. Hyang Wisnu nyuti rupa mulu bedawa Sesampune polih pawisik raris Hyang Wisnu nyuti rupa dados Makulu Bedawang. Kukung ranyap kaditaji Kukun Ide Hyang Wisnu lanyeng kaditaji punika kanggen senjata. Waduh gunung ing Ngaksi pamurtian kadyasa punika raris ingsek punika sang watu gunung. Bayu runtak cokor ngejeng raris bayun sang watu gunung runtak tur cokor Ide ngejer sekadi babuyutan. Hyang Wisnu menang sekin Raris Ide Hyang Wisnu digelis manang sekin sang watu gunung. Kacekuk tekek kepan tigang ring pertiwi
raris Hyang Wisnu nyekuk punika Sang Waduwunung ring sesampune asapunika raris Waduwunung kepandegang ring pertiwi.